Ja ya thibitari ya Mama Lucy goko muciĩ wa Nairobi gikundi gĩkĩ gĩcemanĩtie kũiyĩra mwĩrĩ wa mwendwa wao ũrĩa wahurũkire kiumia kĩhĩtũku thutha wa gũkinyio thibitari-inĩ ũyũ atekũigua wega. Ann Mugure ararĩ na mũrimũ wa cukari, mũthuriwe agĩtarĩria atĩ thutha wa kũhurũka makoretwo mĩhang'o-inĩ ya kũrĩha ngarama ya thibitari nĩguo mamũhurũkie. Wakaniambia lazima nikilie bill ya mochari. Jana nikakuja nikakilia hiyo bill ya mochari. Sasa kuikilia wakaniuliza mwili nataka kutoa saa ngapi. Nikamwambia ni saa moja. Tumeshinda tukiambiwa tugoje. And we are really losing hope. We don't know whether we are going to do the burial or not. No ona thutha wa maundu mothe kuharirika, family no ndiriranengerwo mwiri wa mwendwa wao, thibitari ikimoria meterere maumirira ma uthuthuria wa ruhonge rwa KEMRI kuona kurerikana ati murwaru uyu ari na murimu wa coronavirus. Kuna waliniambia ametolewa sample. Juu walikuwa hata kwa form walikuwa wamesema wana suspect COVID. Lakini nashindwa kutoka Friday juu hiyo mgonjwa nilimleta hii hospitali Friday. Kutoka last week. Siku yenye aliaga kutoka Friday. Kwa nini hawajafanya hiyo mambo? Family no riu itigitwo na ciuria nyingi kuona wa mbere mundu akua kumana na murimu uyu afatie guthikwo na ihenya o ta uria kwahoteka kuringana na watho uria rutitwo ni thirikari. Oho makeyuria kana hihi ugima wao wa mwiri uri ugwati-ini kuona ni makuruhanite na murwaru uyu. Tena na kama ni COVID, kama mimi mwenye tulihusikana na huyo mtu wamenitia kwa kitu gani mimi na familia yangu? Riu marahoya thirikari kuingirira makiuga marekererio mahurukie mwendwa wao na njira ya gitio. Mimi ningeomba tufanyiwe justice. We feel that we have not been given our justice. We have the right to bury our loved one. Na tuko na right hata kama alikuwa COVID, hata sisi tuko na right ya kushukuliwa kama watu wanahitaji kutibiwa na hata kuambiwa what next. Hadwini ha Kameme TV, Jitagwo Ngina wa Wadurwa.